Hai, ang noroni kachuk sa parmitariang te phainai buskang 20 December ro ang Phaitongu Tulashikok Ramdewan Chaudhary parao Khowai Zonal Office Ganao Advanced Tring palina Bagwi o pandano lo jenai rongkha asrambari Tring committee te bele hambai maya faro chini borom ganang Minister Sir Animesh Debarmano bini naikol mungni bising tino mo panda kotor khe puila taklai palai jana thangi tongo jotono phaina bai kobok jao hambai. Hello, Asrambari Khulumka Norok Jotono ang Sevika Mosoi 21st December Phaitongu nongni amchayo Tulashikok Ramdewan Chaudhary para Khowai Zonal Office Ganao taklai Bisi Kwtal Tring no palaina bagai khakhayo Norok Jotono phaiman ja phayanai. Hello Asrambari ang nongni khajuksa pinaki deberma ang Phaitongu 21st December nongni amchai Khowai Tulashikok Ramdewan Chaudhary parawo taklai Bisi Kwtal Tring palana. Hello Asrambari Khulumka Jotono Tring Kherangbar Mukum Bodol Phaitongu 21st December norokni amchayo Tulashikok Ramdewan Chaudhary para Khowai Zonal Office Ganao taklai ni Tring Bisi Kwtal no palainani bagai pandano luwajina rokangkha Asrambari Tring committee tai belekhen hambai maya faro chini boron ganang Minister Sir Animesh Debarmano bini naikol mungni bisingtino o Tring ni Bisi Kwtal kotor khe palai janga nai tongo sonrok jotono no koyo phai manjak phaidi o Tring ni Bisi Kwtal chungbai ge belekhen hambai malalai nai daktino.